Pemirsa Rainan Suci Galungan mawasana becik antuk penincapan perekonomian Bali. Sili tunggalnya ne pengarsan tur adolan mekudang-kudang pebuat sarana upekara sane kanggen ngaturang pengubaktian ritat kala Galungan. Sile tunggil wesanan pengerau galungan inggih punika panincapan miwah adolan ring makudang-kudang sarana upekara. Akehan pasar tradisional ring Bali nyang regalungan kakosekin kramane. Makudang-kudang soroh piranti miwah pabuat sarana upekara kasia kayang, sekadi lakaran Banten upekara merupa busung, buah-buahan, beras miwah sekar. Lianan punika wenten panincapan pengarsan krama ring busana adat Bali, sekadi baju adat aksesoris tradisional saning ngicen pikolihan, majeng para pengrajin miwah pedagang busana adat. Pengerau galungan taler sinarengan ring dekorasi rumah miwah genah suci. Kanan punika taler nampenin panincapan pengarsan saking lakaran dekorasi sekaditing busung miwah kain. Asa punika taler pengarsan ring ajengan miwah inuman tradisional kauningin nincap sekadi lawar miwah sate lilit. Pengerau ngicenin wesanan becek ring ekonomi mikro Bali. Kramo Bali nganggen galah inucap antuk madolan ajengan minuman miwah kerajinan tangan sane ngawatuang kasukertan majeng kramene sanincapang ekonomi Bali. Panincapan dahat ageng taler kepanggih ring makudang-kudang bage perdagangan pariwisata miwah ekonomi mikro. Melarapan promosi sane efektif, akses pasar sane dangan, miwah panincapan kualitas produk, pengerau kalungan sidedados galah, antuk nincapang kasukertan krama Bali. Bunga Widrayani, Bali TV.